Daw hi ka ba kongsan ka ba niya walk out no manta na ka yung dorbar baro ki MDC jong kalian yute. Kadaw ka ba kongsan ni kalong kung babilay haka first session kabamot haka kelas step. Haka ba nakalian ka jongi nakalian jonga kamtam kong LU ba kong cuy kongres ba baro ni mamba. Kabangi pen ya ka jing bombiang jong kani ka budget book. Shua ba UEM in charge un table ya ka budget apo ka house kung banjulong ka rukom. Kena kalian ke cungi ngilalam ba haka ni ka budget book haka ba kidon kini ki head ki sub head ki paper ki bapan ya ke jingmang pisa na ka banta ka senam anajar absan rio haka grand number 1 jong ka GED kalapau ka we ka sub head ka bakiong ka supplementary expenditure 24-25 kabalong sikrur ralak laiku arhajar pas pak papo. Bat kumjuru haga grand number 6 kabadai jong ka legislative haga niru kalami kaju ika kantin kabaong supplementary expenditure 24-25. Kamun arteli ki supplementary expenditure ki reflect haga ni ka budget book. Kai gani ka budget book. Kani ka budget book kani ka detail estimate. Kaba kajing pan pisa jong ka isi kalong ba hang nila reflect hang no don kam ya kani ka pisa haki ki heads, haki ki sub head, nakabanta ka jinglot ka bakungno ban siu tulok yano, yau A yau B, yau C ka reflect lot hani. Tenre ka balengo kalong ba, kumno kani ka supplementary expenditure ka reflect hani. Ngalaris ya ka objection ka jonga ka point of order, da ka banga kedew ya ka article, ya ka rule 111. Ka rule 111 ka ong syai. Ba any supplementary expenditure lani additional amount lani supplementary demand kadai banwan hakadur hapo house hadin bangila pas ya ka budget kani ka full budget ong no menta kadai jong arusan kabala ada mo ngan keren ni kabala ada timenta haka isi ka bamenswa kiwanra SD kiwanra kata ka supplementary demand lani ka supplementary expenditure haka ba kidon kampisasyo takadaw kiwanra house ka approve kabamot katu ka supplementary demand jong ka arsa-arsan kalakot. La ada pelut na benta arsa-arsan. Tika ka kamram jong kani isipat kalong bantay ya kani ka arhusan arhun real. Ti how panay match kini kani ka isi ka kamanra ya kani ka full budget. Kawara ka board of account. Kabalungo kalong bahaka ni ka board of account ka kamdan kani ka supplementary jong arsa-arsan. Namar ko mga ong house kani ka supplementary arsa-arsan kala ayap teh kalakot. Ada pelut ini bisa. Kabamut mentang ingin pan pisab yang nakabentaw absan na kunril. Teha ka porba ki kani ka isi ka shimpi. Ya kani ka isi ka kamanra ka full budget or ka board of accounts. Di menit ha ka board of account kila ada include. Ya kani ka amount kabakiwan ra yang menta supplementary expenditure absan kila ada include ha ka board of accounts. Nakabenta ki jingmang ki paper kabadai bat kutulok jong kinong track. Di haba pila regularize haga board of account kumno mentapi perumbiang. Di menai IEM iong ba ngidang syu ngiwan ra atau por ngi kampoi perkat ngi kang kemi benya atau kata kalah mo ban piliang. Pibat ika syuki. Pide IEM jong finance, pide CEM, pide ka EC. Pila mo ban long so irresponsible ban jai kum kata ka juba po haw. Kani ka pen ilong bakimpat tibet. Ka pen bakilong bakimpat long fit. Ban run, ban govern, lani ban sensya hang niya po desa council. Kaba, habang ala ajimut menne ba nuwenno ekani lani ban rectify ekani kabanga kadaw mentan supplementary expenditure balay naman hakamin budget umla ban penrung ikentir supplement. Supplementary demands cannot be inside the main budget. Judon practice hang no lakalong haga state budget, lakalong ka parliamentary budget, kamot ka supplement ka supplement. Kabut additional amount. Ka rule 111 ka allow ya kata bapinwan ra da kata. Tenre ka balengo kalong ba UEM mentang wat hadin bau Sherman na soban ai kuble yu Sherman bola sngap ya kejing keren ke jungi kejing dawa jungi la adjon ya ka house. Perkat kadika history. Kadika sim ka baningkong ban create history la kalong hadis council lani 4 juja ki wiki assembly lani ki state council ban ong ba hapor ba presiden ni ka budget ha adjon ni ka house. Bombet, peni jing bombeang, peni jing duna,
Mo, tinata kada ngiong wala katar ngiong to ratify de. Wan ra ngin up yang hadian ke arbaji. Mereka belungo ada wan arbaji ki pen triang ika jo. Bat habang aku di kerul ki ong ba penban hanam don rule ka bakang. Mereka don ka rule pat ka bala kadau te. Ka wan kala kadau syai ba ka supplementary expenditure de ban ra hadian jo pi baca. Tika pat ka rule ban khang pat. Katahi kamut bala khang. Ba himla ban ra ka supplementary hapo kami budget. Nata kadau. Ba namar baka budget kalong ineffective, kalong unconstitutional, kabampat Julia menu-menu, nata kadau nakaliang kajungi persya, bat ngimkwa, bat yisyimata, hakini kasi hapol introduce yakini ka budget. Kita kadi ka stand kajungi ka parang very clear. Pila abandan ka jingmut ka bari. Pila abandan ka aka shalandat jong kani. Henry what break the rule. Lihat na kajing start ka jong pi. Kata ka syong kajing start pi. Piyo so mene house ki ong ba bang ibu ya kani ngisutu ba kani ka amon kani ka tulop jong kita ginong tri ki basya be magani. Kani ka kam ka don hapo akut. Ka kes hakut kadai ya ka appointment jong ki ka baki terminate ya ka appointment ka jong ki. Kam dan sing adai ba ka budget. Ya ka budget di man mang. Mentap pihak siu tulop iki namar bakakut kal ari state iki. Kila yo biang banjoy pihak siu tulop ni upanay jun. Katong ngajing start jong ki kan kum no ban include ya kata tulop jong ki. Mday ban wan ra ini kan pin supplementary 24-25. Kani kabangi karan ta kani 25-26 te. Balik pin wan ra biang ang ni te 24-25. Ngala ay nuksa men ne. Ngaki ngala ong ba. Hagasnem ka baladep. Hagasnem ka baladep. Ong no hayen ngati kau ngamang ban bam kau siberni. Henry habakut usnem ngadon kam kau sa siberni kamut arberli ngabam kau. Hagasnem ka baladep. Teh naman tangan ni ka arsan alfon rio hatongan tho biang bangan le 1+1 si berni dengan tho bet no bet menta usnam dengan thiet no arban ni kade ban long kumta ne te ka juru hang ni haba phimut ban mang bet ka kamut haba lamang ngun pelut ki kini kiting ya kata ka kies apo ai kuat ki khen ba la da jok maki la da kiram gitu kena kamut dan kam si tulop syu yaki katam lele Kala pan long bapila mang hang ni pim pelut kam lele. Kam juk tai kata. Henry mdei ban ong ban le hakan ni gadur kan. Bapin break pada ya ka rule, bapin break ya ka procedure, ha ka ba ni present ya ka baca. Nata ka daw ni shimbe baga ni ka tingwara in baca kalong unconstitutionally. PE mentan po house. Ngira pen igat tu. Kisah lah nama bele they have the numbers. 4 judan ban introduce ya ka budget da ka voting mo apa introduce ba balik kita lihat da ka voting because they have the number. We don't want to run this easy or to run the council with the numbers. We want to run the council with intelligence, with capability. Kata ka ni ka bangi hapan ban sutu habangi sunsyar hang ni kam dei ka number ka ba arise ri ka jing syam ha dari kejing start. Di kumno pi penyat. Kata ka syong haki. Ringi ngilak peni. Kata ka daw ngim syem menta harba introduce ni baca. Tapi ka sinjam aku syem. Ya menta ngindang syong ngin sapet ki legal way ki bangin syem. Ngin pat ya thu menta tang bangin nom syong khai. Namar ba ngi yale ya kani kam dei ka right jongi. Namar ngi yang ngi lajit upat ba banwan hang ni po council. Ngi hapan protect ya ke interest ng council. Ngim kwa ba kani kan create president haki tem ki banwan. Kan haki longdin ki banwan. Ngim kwa ban create ka bad president ka bakum kani ka bampat juja mendo. Takada we will consult our legal advisor, ngim consult ki lawyer ki babiak bat ngin sapet kay ka